Ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni mbukeli. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke thinta uNokubonga baveza ukuthi ke uMaphalala uzohlangana ke nomndeni wakwaMthembu mayelana nokungenwa kwakhe kuNokubonga. Izoba buhlungu indaba yakhe kuNokubonga njengoba kuSiphamandla ezobe engahambisani nokungena yena kuNokubonga enokhulekani naye kakekho ubhizi ke nezinto zakhe babeke sebeveza ukuthi ke lokho kuzoholela ukuthi ke uNokubonga ebuyele back ekhaya kubo. Baphinde baveza ukuthi ke makhamba isikhathi uMaphalala uzozama ukuthi ke khulumele uNokubonga emncengele kuyena kuSiphamandla kodwa kuzohluleka and ke uSiphamandla uzotshela kuMaphalala iqiniso elibhlungu ngayo ke lapha indaba ethinta yena kuNokubonga. Ngidluleke mbukeli ngilapha kwindaba ke thinta ukhulekani nebandla lakhe. So laba veza ukuthi ke indaba yakhe ukhulekani yokuthi ke uphelelwe ngamandla okwelapha kuzoba ke indaba esematheni. Babeke sebeveza ukuthi ke ukhulekani uzobeke ephithanelwe ikhanda uzobeke nolaka uzobeke funa impendulo kuyena ke lapha uSifociya uzobe semtshela ukhulekani ukuthi kamandla akhe asentabeni. And ukhulekani uzobeke sethatha isinqumo sokuthi ke makahambe ke entabeni eyolanda amandla akhe. Ngidlule ngilapha kuNdlovu baveza ukuthi ke uNdlovu uzobeke phansi phezulu ezama ke lapha ukusiza yena ukhulekani njengoba kukhulekani ezobeke ephelelwe ngamandla. Babeke sebeveza ukuthi ke uNdlovu uzozeke efune izikhwama zakhe lapha umamzobe zokuthakatha ukuthi ke ukhulekani ayisebenzise ukulapha abantu. Aphela lapha ke mbukeli amathiza umkhokha ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.